Ha kerteng kupa badukun ba mensiam bukun amen. Kasngi palai kacing puli naga kitab ke Esther. Ha kitu kisngi kesiem Esther ha kacing ling amen siem kumban yap kala petri utrai. Bat kala thia akendo ringkat berkisakri kentai jong kabaro. Nadu men step hadu jan mien bat kaloong. Long bala kerku mami kubleyu Abraham, kubleyu Ishak, bat kubleyu Jacob. Tu yarap yanga kabatang marwe, bat kabamdon nong yarap lain mami. Namar kacing im janga kadon hapneng kacing ma. Ngalayos ngau naki kitab jang kikbatamen janga. Ba mela pelat luat ya kitu gibapen sengubhai me. Kutrai hadu kabakut. Ti menta tu yarap yanga kabatang marwe. Bat kabamdon manu banu lait tang mami. Kutrai kublei janga. Tuan banyarap yanga namar ngalong kabarang di. Bu kecingkren kabapena hak sentur janga hakmat using. Bat tu penkela ya kedua nuat jong u ban isi ya ubriu ubasni persya yangi. Kumta bama u bat kitu kibaya sela bat u. Kinyap jendu. Henry tu pelat yangi naga keti kinong syun janga. Penkela ya kejing sengusi jongi. Sya kejing kemen. Bat ya kejing lanot jongi. Sya kejing manba. Kaktin jong utrai. Ngis ngungu yau blay. Kasam chispa lai pupra. Ngin ya ong lang kasam pusan. Kejebab jong pi. Ha kasngi bangalakon. Melajubab yang aku try. Nga aingu yami kutrai. Da kedot nuut jonga baro. Melayok sengau ya kiktien kesentur jonga. Hakmat ki angel ngarwai ro yami. Ngangu ngadam syapang ke tempel bakuat jong mi. Kejebab jong pi. Ha kesngi bangalakon. Melajubab yang aku try. Nga aingu ikakerteng jong mi. Namar kecing iit bay isen ay jong mi. Mat kecing bat jutang jong mi. Melakin tiu na melakakerteng. Palat ya ki ay baro. Hakisngi bangalakon. Melajubab yang a. Melanang penroy ya kecing klan kemensim jong a. Kejebab jong pi. Hakisngi bangalakon. Melajubab yang aku try. Daga ketiga mon jong mi pelat im yang a. Utrai unsa pendap ya kani nakabenta jong a. Utrai kejing iet be isen ay jong mi. Kelong kabashi junom. Wat kendat no ya kakam kikti jong mi. Kejubab jong pi. Ha kasngi bangalakon. Melajubab yang aku try. Ka jingpuli naga gospel bakuat kat kum Matthews. Ha kata kapor ujisu uloong halaki senran. Pan bat unsa ay hapi. Wat bat pinsa shem. Tiet bat unsa pli hapi. Namarkat ubapan unyo pediang. Batkat uta ubawat unshem. Bat ha uta ubatiet unsa pli. Ni unu na pi, lada ukuan jong u, upan kepu, un ai he u da umau. Ni lada upan da kedok ka, un ai ha u da ubesen. Ti lada ma pi, la pilong ki basniu, pitip kumnu ban ai, kijing ai ki babhai laki kuan. Kat nu lay, ukpa jong pi ubah peneng, un ai ki babha
ha gitu ki bapan na u. Kumta ya ke ke bapikwa bagi beriu kunle epi mapiru tule kumcu iki. Namar keni gede kaan mat kechingi kai kinang itu lupa. Ke gospel jang utrai ka jingero ime ku Chris.